Za razliku od life coacheva i motivacionih govornika, on je anti-life coach, ultimativni demotivator. O, brat, vidi ga. Jel masku nosi i rukavice stavio. Serem ti se i u masku i u rukavice. Pa brate, i ti ih nosiš. Pa, znam brate, ali ne pričamo o meni, pričamo o njemu. Razumeš? Vidi kakav je. O, brate, nemoj ti da skidaš tu masku. Pošto ne znam da si ružniji sa njom ili bez nje. Teško mi je, brate, te gledam, razumeš? Postoje na ovom svetu dva tipa ljudi. Oni lepi i oni ružni. A ti, brate, nisi lep. Da se razumemo. Viš što je interesantno, brate, to je problem o kojem danas pričamo. Problem je to što se ljudi rađaju ružni, a htjeli bi da budu lepi. I onda oni ružni kreću da se pumpaju, da se montiraju, pa odelo, pa gilje, pa šminka. To ti je, brate, samo njihov bedni pokušaj da budu kao oni što su lepi, razumiješ? Kad je neko faca, on kad se picne, on je još veća faca. Kad je neko ružan, on kad se picne, kad se lepo obuče, on je samo malo manje ružan. Prosto, brate. Bio jedan cool lik, predsjednik Zimbabvea, zvao se Robert Mugabe. Znaš šta je rekao Robert Mugabe? Velika istina. Evo ovako kaže čovjek. Ko je ružan, taj je ružan. I nemoj da mi pričate o nekakvoj unutrašnjoj lepoti, jer ne šetaju ljudi okolo s radarom za unutrašnju lepotu. Pa upravo je čovjek. Eto i kod nas svako malo smaraju s poslovicom, ali svako ima unutrašnju lepotu. Smo naučili. Nema veće laži od narodne poslovice. Tako da mora da preinečimo to nešto smisleno, razumeš? U ovom slučaju to možda zvuči ovako. Ako je neko lep kod dupe iznutra, onda jedino što možda imaju unutrašnja lepota. Tako, brate. Beži mi s očiju, ne mogu te gledam. Anti-life coach. Poštedimo druge svoga postojanja.